Deretan lagu-lagu terfavorit selama minggu nih nanang kermirengen acara Rat Srinadi. Rat itu kan diadakan setiap tahun nang, habis setiap minggu. Nah paksing wayan gagal paham tuh ya. Rat Srinadi itu artinya runtutan tembang-tembang Bali di Radio Srinadi. Animisi 10 lagu terfavorit selama minggu tuh ya. Oke tuh nang, milu sih nang, milu. Terbaru saking Radio Srinadi FM, dase tembang terfavorit ring acara Rat Srinadi, runtutan tembang-tembang Bali ring Radio Srinadi FM. Nyabran redite jam 7 semeng ngantos jam kutus semeng. Om Swastiastu. Saking rahasia margi ngurah rais marapura kelungkung Bali sida sesi itu Srinadi FM bersama Srinadi FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Raja semang pendengar Srinadi FM, salam banget rakyat Indonesia. Kecunduk serang di tiang Srinadi Siar Putra Kusuma ring acara Rat Aruntutan Tembang Bali. Nemunin terhindar mungkin puniki pendengar Srinadi FM. Ring rahina rodite pinangasane kaping dase sase Maret warsa duang tali 24 lan pastika pendengar Srinadi FM jagi pacang iring di tiang puniki pacang atur uning yang di tiang dase tembang sane sampun presiden ranjing ring acara Rat puniki. Nggih langsung mantan pendengar Srinadi FM aturan di tiang ring posisi nomor dase tembang saking Tripuspa salah sasaran. Dase
Ini sesi nomor Serinda FM bersama Serinda FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Ring posisi nomor dasa pun kita bangsa saking Tripuspa salah sasaran. Jangan pastikan mendengar Serinda FM di tiang Serinda Siar Putra Kusuma saatnya nyaringin pendengar Serinda FM ngantos mulai bos sering galah kutus menikih harapan antuk tembang-tembang seni sampun ngeranjing ring acara erat runtutan tembang Bali rahinane mangkin. Ngilan turang di tiang seni mangkin pendengar Serinda FM seni wenten ring posisi nomor sieu tembang saking margi cara buronan. Suba nguluren kana hemomo kana gede nageh nyatanya di pasihe seng medaya ombak gede tekenganyudang ulap-ulap krabak krubok maretulong-tulong dua arah ngamunyahin Subetawang ento jelek mudiang jalanin nage alo ngalih pipes pansing meswang pelo niki gendeng cerita bebotoh kalah mare sadar isuban yang mekejan ambiar kadang saja dadi botoh hidupe kal ngeluwongan sing medaya mebalik kuring nyelek-nyelekan jagar ada harapan suge nanging lajure bepasti LPD di koperasi di rentenir muat timpal-timpal ingin paling mengenahan hidup cara buronan Subetawang dua arah ngamunyahin Subetawang ento jelek mudiang jalanin nage alo ngalih pipes pansing meswang pelo niki gendeng cerita bebotoh kalah mare sadar isuban yang mekejan ambiar kadang saja dadi botoh hidupe kal ngeluwongan sing medaya mebalik kuring nyelek-nyelekan jagar ada harapan suge nanging lajure bepasti LPD di koperasi di rentenir muat timpal-timpal ingin paling mengenahan hidup cara buronan
nomor kutus. Halo Yang. Kamu di mana? Kencana, kencana, kencana yo. Yang kerasa tugas ragama remadunangan, saling sayangan, saling galang rasa. Nih jani berubah sekat ilo mulai makanan. Di tongos makuli ngajak nak muani, timpal beli pedidi. Oh, yeah. Tulis kanto, ilo mulai bani ngalen beli. Ngorang makuli, padahal pasu melali. Mirip ada kuang, mirip ada pelih dewek beli. Kan dilobani ngutang nak muani, polos buka beli. Sekehilo ngerasa ya sakit rasa kena beli deh. Sekan beli sing percaya, ilo sing bisa nyaga-raga. Tega ilo nyanatin beli, ngajak timpal beli nepedidi. Mangga-mangga bedidurin beli. Sakit rasa kena beli nih, kan beli sing percaya, ilo sing bisa nyaga-raga. Tega ilo nyanatin beli, ngajak timpal beli nepedidi. Mangga-mangga bedidurin beli, tega ilo
Pitu runtutan nomor. Bagiannya rasa yang beli yening nepuk adi cara kenes bilang wai perhatian lan sayang adi ngahenang miik bajun beline lakar anggon beli mekuli jani Suba misi lamun kena he cara aneh aja pangpidan ngelah pasangan aneh ngerti deken beli belilah karma kuli jani subeman semangat mogi hasilnya bermanfaat meki tengai nang adi bagya kanggo wang jarang raga bersama apang sing kalahin cobaan hidup sing perlu adi ragu saingan adi 2 jam kerja sing ada wanita sampingan beli kena beli melenan pusing ke sekedar gelak cinta jak adi beli janji setia kuli jani subeman semangat mogi hasilnya bermanfaat meki tengai nang adi bagya kanggo wang jarang raga bersama apang sing kalahin cobaan hidup adi ragu saingan adi 2 jam kerja sing ada wanita sampingan beli kena beli melenan pusing ke sekedar gelak cinta jak adi beli janji setia sing perlu adi ragu saingan adi 2 jam kerja sing ada wanita sampingan beli kena beli melenan pusing je sekedar ngelak cinta jak adi beli janji setia Runtutan Siapa? Siapa? Siapa tu tensam? Siapa?
luwung nuturang jelek timpal sing luwung iraga saling iri sifat arogan jalan ke kutang sinah ditu iraga lakar melas sing luwung bestega ngabesebab sing luwung iraga sombong-sombong amomo angkar jalan endo-endungan mogi sami nemu rahayu lemane nulantang petenge masih nulantang ulian tok lantangan mepina sing selesai iraga ngelah sing selesai iraga melah manipuan pasti taen lakar penyang lemane nulantang peteng ni masih nulantang ulian ento pabadikin ajo sing selesai iraga seger sing selesai iraga luwung manipuan pasti lakar ngide tulung
adi beli nu jeje undo beli nepidan neng rana yang beli buke kene ngidi olas dong tulungin beli percaya adila karside badin beli saking tulus tresnan adi serakin ragan bali lakar nuju lembaran nih bagia de uin oleh lembaran nih liwat tiang sayang beli masih sayang adi tiang tresna sujati beli tresna ngantos mati tiang pimpin tiang tetap cinta beli kang wang beli tuah musisi tiang demen nampingin beli ngayahin beli bilang wai geningin beli kidung tresna rika lelakar sira beli demen dampingin adi ayahin bantres nesu jati dia pin kuang lebih beli misi aksama yang jadi raga pada tresna masih sayang adi tiang tresna sujati beli tresna ngantos mati tiang pimpin tiang tetap cinta beli kang wang beli tuah musisi tiang demen nampingin beli ngayahin beli bilang wai geningin beli kidung tresna rika lelakar sira beli demen dampingin adi ayahin bantres nesu jati dia pin kuang lebih beli misi aksama yang jadi raga pada tresna tiang demen
Rika lelakan sirang Tidak mendampingin Adi Ngayahin balas bilang lain Ganingin balik hidung tresna Rika lelakan sirang Ragam pada tresnanya. Saking gerahasiar margi ngurah rai Semarapura Klungkung Bali. Siada sesio nanggup itu lan www.srinadiafm.com. Bersama Srinadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Mimi, kengken nih motor nih. Jeng rosok senyak greng. Badah, motor kuang servis tuh Gus. Beli. Mai aja beli. Ini motor panaknya servis malu. Aruh, kini ke bos gumi ini loh. Beli males maklo di bengkel nawang. Ye, beli sing nawang. Jani anak Suba ada bengkelane nyaman. Bengkel Srinadi beli. Hari Minggu anak tetap buka. Beli sing perlu takut ngantosan. Di itu tongosnya anak nyaman. Kantin linggah, tur free wifi beli. Ah, saken tuh loh. Free wifi. Mimi, cek Jani beli lakar kemu sambil internetan gratis. Ngerere bengkel sane lengkap murah tur nyaman. Bengkel Srinadi One Stop Service. Ring Jalan Ngurah Rai, Semarapura Klungkung, Bali. Telepon 0366 25196. Aduh, gue lapar lagi nih. Ya tanggung John, ini dikit lagi nih kita mau juara. Iya sih, tapi lapar gue juga gak tanggung-tanggung nih. Kalau kalah gara-gara lapar gimana? Tanggung jawab lo ya kalau kita nggak juara. Gimana dong? Eits, lapar tapi lagi nanggung. Ganjanya jangan yang tanggung-tanggung, cari juaranya. Mie Sedap Cup. Wah, Mie Sedap Cup. Kemasan barunya lebih kece. Praktis banget. Mie gorengnya ekstra kriuk-kriuk renyah. Kuah soto dan kari spesialnya ekstra nendang. Toppingnya ekstra lengkap. Emang Mie Sedap Cup juaranya mie dalam cup. Sedap. Sedapnya auto win. Buruan beli Mie Sedap Cup. Sedapnya makin juara. Umur udah nambah aja, harus mulai nabung nih, besok ke koperasi ah. Ih, kok ke koperasi? Yang kerenan dikit gitu, di bank. Aduh, kamu ini dek, nabung di mana aja boleh. Cuman aku lebih milih di koperasi Pasar Srinadi aja. Selain setoran awal ringan, ada pelayanan transaksi online-nya juga loh. Dengan Microtech IT System, jadi bisa langsung cek saldo. Wah, koperasi sehebat itu. Iya, selain tabungan harian, unit simpan pinjam Kopas Srinadi juga melayani deposito, pinjaman modal usaha, dan KPR dengan bunga yang bersaing. Mau bayar telepon, listrik, PBB, atau PDAM juga bisa kok. Wah, kalau gitu ikut juga deh nabung di Kopas Srinadi. Unit simpan pinjam Kopas Srinadi, Jalan Mahoni Pasar Galiran Klungkung, telepon 0366 22705. Rasakan bedanya dengan menjadi anggota Koperasi Pasar Srinadi Klungkung. Nikmati pelayanan ramah dan cepat hanya di unit simpan pinjam Kopas Srinadi Klungkung. Bersama kami, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Papat. Sing selesai iragaman ketemu sing dadi ngambulo apa buin curiga pesun beli uli cuma dua mekuli modal ganteng dogen sing nyanan anggon makan
jaminan ilo kal bahagia. Jani sing perlu ngabepipis rajuna. Ane luwung jani rajuna ngabepipis. Modal ganteng dogen sing cukup angon hidup. Yen iraga kal ngantel pasti perlu modal. Pasti ilo kal nolak yen ajak beli nganten masal. Yen modale tuah gobo dadi kemun membelanja. Apa buing ilo subuh biasa hidup di kota. Perawatan ke salon, pedicure, manicure, apa kesing perlu pipis. Kelapis rajuna, sing dadi bekelan bulan madu. Nedemenin ilo pusing anto jaminan ilo kal bahagia. Jani sing perlu ngabepipis rajuna. Ane luwung jani rajuna ngabepipis. Modal ganteng beli sing cukup anggon hidup. Yen iraga kau ngantel pasti perlu modal. Pasti ilo kau nolak yen ajak beli nganten masal. Yen modale tuah gobe dadi keangon membelanja. Apa buing ilo subuh biasa hidup di kota. Perawatan ke salon, pedicure, manicure, apa kesing perlu pipis. Kelapis rajuna, sing dadi bekelan bulan madu. Yen iraga kau ngantel pasti perlu modal. Pasti ilo kau nolak yen ajak beli nganten masal. Yen modale tuah gobe dadi keangon membelanja. Apa buing ilo subuh biasa hidup di kota. Perawatan ke salon, pedicure, manicure, apa kesing perlu pipis. Kelapis rajuna, sing dadi bekelan bulan madu. Siaran sesi Nauri Serinda FM bersama Serinda FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Ring posisi nomor 4 pendengar Serinda FM tembang saking Widi Widiana. Rajuna ngabe pipis nggih. Lanturan titiang seni mangken pendengar Serinda FM sane wenten ring posisi nomor 3. Wenten tembang saking Giak Lempung melahang ngabe bibih. Zaman jani mula zaman edan, jele malah munyi balik kang alo sajan. Tu mula itwarane manusia, tu sengi dangi ragela nembang. Utang munyi mula jani alo nyelekang, adang timpali di sisi. Sekadi isangut deman memunyi
demen sajan ngai anak sakit hati. Demen ngotain timpal jelek pina kelayah sing metulan. Tuseng sadar mekecuma rob menek jencing padot de sangat ruang. Melah-melahang ngabobi be, melah-melahang pangsing peling. Melah-melahang ragane memunyi, pangsing mani raga elak padidi. Melah-melahang ngabobi be, melah-melahang pangsing peling. Melah-melahang ragane memunyi, dekan tinyi lapen kecu padidi. Ngutang munyi mula jani bealuh nyelekang adang timpali di sisi. Sekadi isangut demen memunyi, demen sajan ngai anak sakit hati. Demen ngotain timpal jelek pina kelayah sing metulan. Tuseng sadar mekecuma rob menek jencing padot de sangat ruang. Melah-melahang ngabobi be, melah-melahang pangsing peling. Melah-melahang ragane memunyi, pangsing mani raga elak padidi. Melah-melahang ngabobi be, melah-melahang pangsing peling. Melah-melahang ragane memunyi, dekan tinyi lapen kecu padidi. Melah-melahang ngabobi be, melah-melahang pangsing peling. Melah-melahang ragane memunyi, pangsing mani raga elak padidi. Melah-melahang ngabobi be, melah-melahang pangsing peling. Melah-melahang ragane memunyi, dekan tinyi lapen kecu padidi. Banten otonan tiang dadi buka kekene. Apa masih kuangan bayuan tiang muda dadi kekene. Sebilang ngelah tunangan state megatin tresne abulan 2 bulan lantas pekat di jalan. Yen sing plai bang timpal tunangan tiang ane megatin tresne. Ada dogen
besemasem sebang tiang ngaenak lo sing nau apa besebocok goban tiang ngaenak lo sing juari sing plai bang timpal tunangan tiang ane megatin tresna ada dogen ne dadi kerana ngae unduke buka kene dadi nak mani serasa musuhin anak bajang bajang mekejang apa besemasem sebang tiang ngaenak lo sing nau apa besebocok goban tiang ngaenak lo sing juari metunangan aja dewe tiang apa kuangan bayuan dewe kejani kan pepes nepukin undo buku kene apa kuangan bayuan Sudah sesi nomor di Serinda FM bersama Serinda FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Hingga mendengar Serinda FM sedurungi puniki aturan ritiang sane benten ring posisi nomor 1 tapi nomor siki. Pajang turun yang ritiang demun tembang-tembang sane sampun preside metilar puniki nggih. Ring posisi nomor dase wonten tembang saking Tripuspa salah sasaran. Ngelantur ring posisi nomor sieu tembang saking margi cara buronan. Ring posisi nomor kutus pendengar Serinda FM tembang sane menjudul tega saking Bagas Wirateng. Lantur ring posisi nomor 7 tembang saking Budiarse jam kerja. Ring posisi nomor 6 tembang saking Tastrawika featuring Gung Kemil Bedikan Ajum. Lantur ring posisi nomor 5 tembang saking Agung Rakesidan featuring Ocha Putri pada Tresne. Ring posisi nomor 4 pendengar Serinda FM tembang saking Widi Widiana Rejuna Abu Pipis. Lan ring posisi nomor 3 tembang saking Jak Lempung Melahang Abe Bibih Lani Bawu sampun mertilar puniki. Ring posisi nomor kalih tembang saking Anak Agung Rakesidan Kuang Bayuhan. Inggih puniki pendengar Serinda FM. Sanimentan ring posisi nomor 1 tawi nomor siki tembang saking Tika Pagraki featuring Oktober judulnya nih Canggu ke Karangasem. Lan sepisanan nguntatin acara rat runtutan tembang Bali rahinane mangkin. Lan meleji bos puniki pendengar Serinda FM kelanturan untuk tembang-tembang Bali arit-arit utawi tembang-tembang Bali anak-anak antos galasieus semangge. Ini pendengar Serinda FM puniki saniwenten ring posisi nomor siki. Runtutan nomor
Canggu ke Karangasem, sebilang ketemu beli kesem-sem, nyuang ngadi ketibu benang, astung kara ira gelanggang. Bibit abang asaman gawang, beli sayang tresnain tiang, juang beli kaki bubanang, astung kara ira gelanggang. Dalam jam beli di perjalanan, kita semangat beli berjuang.